giti cyabo basigana n'isaha icyo bita prologue, aho umunyarwanda Hadi Janvier ukina mu ikipe ya Rwanda Karisimbi akanayobera kapitene yaje ku mwanya wa mbere akoresheje iminota 4 n'amasegonda 4 ku rugendo rw'ibirometero 3 n'igice. Etape ya mbere ijya mu ntara no kuvuga mu karere ka Ngoma hagati ya Rwamagana na Ngoma, aho bagombaga gusoreza nibwo bashaka kuza gutsinda batangiye kwigaragaza bya nyabyo. Guhangana hagati y'abakinnyi b'u Rwanda n'abanya-Eritrea buri gihe baba bari ku isonga, nibyo byagaragaraga mu muhanda. Ikabarondo umunya-Eritrea DBC Mexeb ukinira ikipe yitwa Bike Aid yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko ashobora kuza gutanga abandi Ngoma kuko niwe wari uyoboye. Nubwo abandi bakinnyi batari bamworoheye, ariko yasesekaye mu karere ka Ngoma aho basorezaga ari ku mwanya wa mbere. Sambiri n'igice mu karere ka Rwamagana mu mujyi wa Rwamagana, amagara hagurutse ahangaha mu mujyi wa Rwamagana kiza mu karere ka Musanze kilometero 151. Nuko Hadi Janvier wari wambaye umwenda w'umuhondo asigara mu gice cyasigaye inyuma, maze igice cya mbere kiyoborwa na Ndayisenga Valence umusore w'i Rwamagana umaze kumenyera umuhanda kuko umwaka ushize yari yarabaye wa mbere muri icyo cyiciro. Abakurikiraga umusore wahise atangira kwandikira abandi bose ubwo bari bamaze kuzamuka buranga, batangiye kwemeza ko ashobora kuza kwisubiza icyubahiro yavanye Musanze umwaka ushize. Itsinda rya kabiri yari ryasigaye inyuma gato naryo ryaje gufata abari mu itsinda rya mbere, ariko basanga Ndayisenga Valence yamaze gusesekera mu karere ka Musanze aho yageze yisanzuye nta muntu n'umwe bahanganye muri inyuma. Ku nshuro ya kabiri yikurikiranya Ndayisenga Valence y'imyaka 20 yongera kwegukana umwanya wa mbere mu cyiciro Rwamagana Musanze akoresheje amasaha 4 umunota 1 n'amasegonda 11. Icyiciro cyangwa se etape ya gatatu Musanze Muhanga kilometero 127, ariko isiganwa riba risiganwa rigira ibyaryo. Ubwo yaburaga metero 100 gusa ngo agere aho basoreza, Ndayisenga Valence wari uyoboye yataye umuhanda maze yinjira mu bafana, bituma umunya-Eritrea David Haili wari umuri inyuma abyuririraho maze amutanga aho basorezaga. Uyu munsi wa kane wari uw'imvura mu rugendo hafi ya rwose abasiganwa bakoze bava mu karere ka Muhanga berekeza Rubavu ahari inira kilometero 138. Aha hari hasigaye kilometero 5 gusa ngo sesekare ku kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu, ariho umunya-Maroc Miraouni Saladin yakandagiye igare arayobora, ariko ntibamukuraho ijisho akata bamukata inyuma abatanga aho basorezaga akoresheje amasaha 3 iminota 45 n'amasegonda 25, ariko bamuriho kuko hagati ye na Buru Demexen umunya-Ethiopia wabaye wa kabiri nta n'isegonda ryari ririmo, cyo kimwe n'umunyarwanda Nsengimana Jean Bosco wabaye wa gatatu. Kuri uyu wa gatanu abakinnyi bahagurutse mu karere ka Rubavu saa 2 za mu gitondo, ikirere ari cyiza. Berekezaga ahantu hashya ni mu mujyi wa Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Basesekaye mu mujyi wa Nyanza bagenda, ariko umunya-Eritrea David Haili ari imbere, maze habura metero 20 ngo bagire ku murongo basorezagaho. Bizeremye Joseph w'ikipe y'u Rwanda Karisimbi ahagurukira igare ararikandagira amutanga aho basorezaga. Abasiganwa bahagurutse huye saa 3 za mu gitondo, ariko batangira gusiganwa bageze ahitwa mu Rwabuye. Bahinguka Nyabugogo ku mashyirahamwe ahari abafana benshi cyane baririmba amazina y'abakinnyi b'u Rwanda. Ku mihanda ya Kimisagara, Nyakabanda abafana baririmba, abandi bazunguza ibendera ry'igihugu, abandi bategerereje Nyamirambo kuri stade regional aho bagombaga gusoreza. Nubwo Nyabugogo Nyakabanda regional hari akazamuko, abasore b'abanya-Eritrea n'abanyarwanda bahagurukiye amagare, ariko umunya-Eritrea DBC Mexeb uzwiho ubuhanga mu kuzamuka
yongera kwigaragaza atanga abandi kugera ku murongo basorezagaho. Uwo musore yakoresheje amasaha 3 iminota 14 n'amasegonda 6. Iturinye tuye abanyarwanda bose. Ndayisenga Valence afatanyije n'imbaga nini yari kuri Stade Amahoro i Remera baririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Ni nyuma yo kugihesha ishema akegukana umwanya wa mbere mu isiganwa ry'amagare ryo kuzenguruka u Rwanda mu cyumweru kimwe Tour du Rwanda 2014.